米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Kau比感谢过Sabatu ayat，当要以感谢为祭。Salikaka mapulong平安。Malacacay kita milayap do suar no kawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以ulit 50 atsfang 30 dulu atusir suarsa o bikansya ko sapato aya i o mi taongay o manguluay i takwanan o mi luluay to limuod ako i o papaoriban ako jingra saan。诗篇50篇23节说，凡献感谢为祭的，就是遵从我、顺从我命令的人，我一定拯救。Salikakao o sualinay ko falujo ami kansya tu kawas hananay i o mararitay ami harateng to tarang ayay at lemak no kawas i orib no mita. Ta misaitur ami hakulong to nafalujuan no kawas mitlemak to maamaan。诚心感谢上帝，是指无时无刻都在纪念上帝在我们生命中的美善作为，并且在任何事情上尽心尽力顺服上帝的心意。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangao mangalay kako mipacakat to kansya no falujo i tiswanan。Ta pakipalusuan ako kunika talamaan no ulah atau mikumi no miso atau umitluluay to suar no miso ko kalutlemak no mako。主啊，我愿献上感恩的心，使我牢记你的慈爱与恩典，并且在各样行为上遵行你的话语。Pakani i talamaan ngangan nutapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalemet no kawas kisu，愿上帝祝福你，平安。